Assalamu alaikum dostlar. Men бүгүн GTA San Andreas'tын өтмөкчүмүн. Прохождение кылмакчымын. Бул GTA San Andreas'тын кыргызча версиясын тартмакчымын. GTA San Andreas бул Rockstar компаниясынын оюну. Бул оюн 2004-жылы 20 октябрда жарык көргөн. Кана эмесе бул оюнду баштайбыз. Кеттик. Biz oyunu başladık. Liberty шаарынан аэропортко отуруп жаткан кезде. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? Мына бул аэропорттон Лос Сантос шаарына кирди. Бул жерден өзүнүн мурдакы үйүнө бараткан жолдогу кези. Мына өзүңөр байкап тургандай, пассажирге кармап атат негедир. Passenger, show us your hand. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. Мына муну кармап атат негедир. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Бул шаага келсек, акчасын баттап тонуп кетиштим. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Машинеге салып атып, биз жака аппарат кошуп атат. Watch your head. My bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Машинеге салып биз жака аппарат келди. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? 1992 жылдагы I болгон live in окуялар Liberty жөнүндө City болмокчу. now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Бул Officer жерде байкап тургандай Pendleton, эле a fine man, ар I might кандай add. машинелерди айдасак болот, You толук work тилери бар fast, машина. You know I just got off the plane. Самолетту да That's a башкарсак good болот. thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, What? Carl. Officer Pendlebury's Мына down. бизди таштап койду, ушул жерден оюн башталып окшойт. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Мына оюн башталды. Бул GTA San Andreas'тын главный каарманы, муну айтсак болот. Бул негерди айтсак болот, муну негердечи. CJ деп коет мунун кличкасы. Же Карл аты. Азыр велосипедке отурду, отуруп. CJдин мурдакы үйүнө барабыз. Кеттикпи? Тине картадан көрүп тургандай эле CJ деп турат. CJдин мурдакы үйү болчу да. CJ мурун ушул шаарда жашаган. Анан бирдеме проблемалар болуп калып, кайсы жанагы Liberty City шаарына көчүп кетет, качып кетет да. Анан бул жерде апасынын өлүп калганына байланыштуу бул шаарга келип отурган кезде азыр үйүнө барып көрөбүз, эмне болуп кеткен жакта. Grove Street. Home. Grove Street. At least it was before I fucked everything up. Үйүнө келдик. Кирип көрөбүз үйүнө азыр. Большой smoke дейт.
Мына бул мурдак үйү. Таң калып атат үйүнө келип алыпчы. Менин үйүм ушундай болуп кеткен деп. Тамаша. Мына бул апасынын сүрөтү. Ушул апасы өлүп калган үчүн мuyакка келди да. Stop it! What are you doing, Carl? Brian, stop it! Quit it! Moms are here. Mom, they're up to something. Өткөндөрдү эстеп атат окшойт. Башыңарма отуруп калды. You picked the wrong house, fool! Hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill! CJ. Oh my dog! Бул What's up? CJ'дин мурдак досу да, Big Smoke Hey, менин baby. досу. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Мына экөө азырынча кетти бир жака. Булар апасынын, могу CJ'дин апасынын мүрзөсүнө кетишмекчи азыр мына. Апасынын сүрөтү. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Oh, honey, what's wrong? Мына апасынын мүрзөсүнө I've missed you кетишти. these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. Мына бул көрүп турган эле бул кыз CJ'дин же Карлдын карындашы. I can't believe she gone, man. Атиги жанында турганы That's өзү another турган funeral you ran away агасы from, болуп fool. эсептелет. Just like Агасы. Brian's. Бул Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? Тек Get out аркы my ачып face, келип I'm going караш to see кишенин иши Caesar. The алды. hell you are, girl. Dosu You da ain't messing with dosu them da. essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch I of love lowlife. women. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me Negative shit, As long as bitch. he treat her right, disrespect you, and he How the did. hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Here Asshole. we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. Ballers, drive by, incoming. Oh, motherfucker, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten Душмандар that. деп койсок, Follow my бандиттер. lead. Балластар деген бандиттер. Азыр тектин аркасынан бар деп барабыз, чимне болуп экен. Кеттик. Мына ушинтип Takes таба you back some, башталат. huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was Airport was family's really turf. Yeah, Аркасына it's ичип Temple жүрөйүн. Drive family. Ой, You don't акырын. roll with them no more. Тоз экен тоз болду. Чыгып атыр. Атуудат. Ой. Мени атып булар. Качтык. Олардын аркасына ичип жүрө келчи. Мен келтат деле качтык. Уф. Öldürmesi oldu beni. Move it. Ne geldik. Shit, a baller's car's onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Gittik arkasından deydi. Git. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Akırın
Was it this bad before you left? Süzgün nasıl oldu beni? East Coast got you all thinned out, home. Pip 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 pip. Көрүп турган эле бул жерге келип велосипед деп сени болчу, скейт деп сени болчудай жер экен. Бул жерден да өтөбүз. Вау. Эки жерден секирдик. Бандиттер келет, качтык бул. Ой. Бандиттерге кармап албашыбыз керек, главный. Булардын душмандары да. Аркама келди. Мына чоу тебинчи. Мына жеткен турбайбыз бул жерден астеле. Келдик. I got with them motherfuckers, though. Showed them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Мен man, I байкашымча won't булар let you бизге down, I согуш swear. баштады деп атышат. Hey, we gonna call some hood rats and 3 chill ай the жөнүндө hell out. согушат болуш You want керек, some? менин оюмчачы. I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Төртөө бирдемен сүйлөшүп тарап кетишти. Бул жерден оюнду сохранять этсең болот дейт. Үйүң ушул жерде болот дейт. Так. Менин гаражым экен. Машина койгон гаражым. Так. Маркерге кирсең үйгө киресиң дейт. Хорошо. Миссия выполнена дейт. Үйгө кирип келели. Для записи игры. Тетик кассетаны бассак, оюнду сохранять этсек болот экен, кирип көрөлүчү. Ne yaptık ne toys be. Buna emesi bu GTA San Andreas'ın birinci прохождениесі болчу. Эми кийинки прохождение үчүн чайын эмне деле тантып атам. Кыскасы баарыңарга жакшы калгыла. Кийинки жолукканга чейин саламатта калгыла. Давайте.